kublai phi warok ki pralog ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel teladam pwe mu de phi subscribe your new channel snya bha ye subscribe wei khanyon how to bell wa emhe tu khanang wa yo pten cho cho phi yo ye ki video wa thame te ton stangi te pralog ha kani ko video kwa open snyao che phi wa cha bein joor ka party congress ha ka party bjp hadin wa post ko ya ini idor namo poster iwa thok gayap iwa mud wear hei wa ha ini idor da yoi wa waro da em sula patalun juti tangwa ubruwan em hei wa ka party bjp da ongko wa ini idor to iwa bo ki dei wa mudu ong wa utu ubruwam em namo utu ubruwa wear to umantri hedo kari Narendra Modi hei yeto wakani ka poster ka wada post ne bo da ka congress da bon bhaki bruwe ya kalam japang kani hei wa umantri rangpa warim ka Jammu and Kashmir le da kalam ne react u halor kani ka poster dei wa kali wa chaiwan wiar u nei te won da ong ule memu wiar u nga tipi o ha Delhi mu nei te won uwi ni ki wiya khmat ka party BJP u Gaurav Bhatia da panya to ne link u ya kani ka poster cha utu uchpai ka Pakistan u wa maham a radang ya kinong India wa panman ya khi ha UK hei wa da ong u wa utu uchpai ka Pakistan da ong u wa a radang u ki kinong India wei ka Congress da bo ne post ko da ini idor na poster ya u PM Modi de wa mut wo ong wa da cha a radang u hei yeto wa ini nei liang u Amit Malviya wanda chrai we da bein joor u ya ka congress dei wa khut le ya kani ka dog u whistle dei wa ong le wala da em wa cha a radang ite to ka congress nto u PM Modi hei yeto wa ini nei liang u Gaurav Bhatia da ong cho cho ule wa ka congress e signal ko ya ka Pakistan wa hakani ka por wa ME ya khajia ka yin ko wa ka Pakistan we nto wa kari la chong dei wa ong le wa ini to wa target ki ya umantri hedo kari dapten cho cho ong wa man i was nyao si we nyao dia wa wat ka congress wa man ka Indian political party tang wa dapten ko open yo wa em ko artli ki dor khmat namo two faces we da kala ko chaka lashkar e Pakistan congress ini to wa e signal ko ya ka Pakistan da ong u nei liang u union minister u Kiren Rijiju wan nin ka sngi da bein joor u ya ka congress wa post ko ya ka te ka poster dei wa ong wa kam ha ini ipor wa u PM yong idang yale u ya khmat hei wo yale wa kinong le no wa ile ka congress kwa ka ule po kam ni nei liang udai CM ka Andhra Pradesh u Pawan Kalyan wanda maham u ya ka congress dei wa ong wa uklam cha liang na ka Pakistan to iwam ye u priang dei wa ong le waki waya khmat ka congress wa cha liang na ka Pakistan to umi no ki ne India dep talai sa cha Pakistan nei bha da ong u wa ka Kashmir man ko ka yong ka India wei u cha liang na ki kam le no tang yo yo man toy ka party man i wasarom kam ha ini ipor nei liang u union minister u Chirak Paswan le de bein joor u ya ka congress dei wa ong wa kam ha ini ipor ka congress to open yo ko ya ka seriousness kam wa pen yo da u CM ka Jammu and Kashmir u Omar Abdullah nei liang u ya khmat ka JDU u KC Tiagi le de bein joor u ya ka congress wei da ong uwa mto attack ya u PM Modi kam ha ini ipor hei jing sakhiat pathan da to attack ye thmu ki Pakistan dei wa ong le wa u bein joor u ya ka congress wa post ko ya kam ka te ka poster kam te hadin wa da cha bein joor we cha condemn ka congress haki wa bon da delete no ko ya ka te ka poster te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ya subscribe like we share ye ki video khuble chi bon ublai kan ra do em lang wa phi